Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. Strength for today is mine all the way, and all I need for tomorrow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. Tolwa no noa saya kataki. Tolwa no noa. Eto fahala eto fa. Emu muya tuba si sude. Eto fahala eto fa. Emu muya tuba si sude. Hiva mai ki tau hiva ka toa koe kua poko so tolo a te whiawhine. Tolo ni mawha, tau hiva hiva pe whanki chorus ko ni gale ke. Tau mawhana whiunga ke tau hiva ke ngai u hiva koe. Search me, O God. Tol. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, and know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me Favalu saya kataki.
don't know why. Well, it's a personal reason. And tau whamalo pe ke omi o tuai whangamari ka tātou. Ke tau ka kua make sounding ke tau ngai au ngā ka tau leo e. Whika whitu ono e. Ka tak mai ka lalo ko mo tole whahiwa koe ni. Koe hua whao sisu he whiwhianga.
tapu ki he atua, ka koe muni walu mea whio i tae hama. Tapu ki he whanau mo whakamopuna hoi. Tapu ki he tātaki ka mai kau takirot. Kau ofisa ka tope sesi. Tapu ki he kau taulekereka. Kau sia tau whanau. Kau tau i heni, Samisoni he whiwhini. Tapu ki te ngantoro kuna mea mai mea ope. Ngā whituke. Tāka te au ki utai tai lelei e lau maari ko tope he whiwhini. Mō lava mai, i Samisoni he Faifekau. Tai tai lelei fuke he tanga i Faifekau. Mo e pōpoaki, o teu ke ki tātoro he Faifekau. Tawanga pe hoko e wholofola ko teu. Ka mea ea ki hanga o tohaki mai e tautokanga, mo mai ki tātoro ke tātoro e wāwhian. Tau otu. Ko himi ko mai ke kamata ke tau whawhita e Faifekau. O te au nima ko furu maa uai. Taha, nima, ua. Maa uia, o whaonga mai ki tau. Mea rea, maro.
O tua mafi o kumau lea whataha mo i puna ke Faifekau. O kumau hiwa hallelujah. Ko i uhipe eiki. O mau haisia kua vete ange ia e awhiona. O hangha ke Faifekau koin. O vai u anga ni e wike koin. O sio ki mui he kamata anga. Nanga ki ae a mau to tonu. E mau heni he Faifini. Ako alo o whapea. Ko tauhi. Whai to tonu e awhiona ke mau ngai mo ui. O mau au si ai e Faifekau. O tua ko wale ha mangu tō ke atu ai whakamaro mo whakata. E whakatatau ai mana whai whakamoi a whiona ko whai ke ti mātoro e Faifekau. Mo nia hapotu pe te mau iai mo a whiona ko hewani e mamou. Faifekau e mo i whorofora e po e Faifekau. Lau maari e ke ne te ia. E Faifekau o koe popo aki. Koe maa ia e mo ui. E mau mea i e Faifekau koe. Lau maari e ke kau whataha mua tolu. I programa e Faifekau. E ka mau tukumi heni. I ilo pau na mau heni mea whiona. Kwa kone ka mea Christ. O ma whamui. Tō tameni tau hiwa mawahe, mo matete ko hiwa ke nā mai tau. Fola ko e he kamata anga. Taha moi e ki ma o lunga. Fufu he nau he whakatupu. Ka ia ka lai si ko e a mai. O ku whakafofa. A hono hua wha o sisu hoku tui. O ku whakafofa i kai hano tata. O ku whakafofa ai hua wha o sisu. Tau mama o alangi ma aku. Fo aki e siso alangi ki au. Anga hala whau kako e o whalahi. I kai vai tu uai. O ku whako whawhau. A hono hua wha o sisu hoku tui. O ku whakawhawha i kai hano tatau. O ku whakawhawha ai hua wha o sisu. Veteki kotope, lonomi ai po.
whakawhetai he kua ke toi tū mo ui mai. Hai tū ia ke tū I kai hao tatau au niu whakalewa o ta e ngata. O ai pule, o ai ngeia, o ai hua whamalunga taha. O kumalohi ange whau, ai hono hua wha o sisu hoku tui. O kumalohi ange whau, I kai hatoi whakawhetau. O kumalohi ange whau, ai hua wha o sisu. O kumalohi ange whau, ai hua wha o sisu. O kumalohi ange whau, ai hua wha o sisu. Ia lea katoa e sesi. Amen. Tēnā mu whanau pe motoke he leo maari e koni o. Ka ku whaka mawhana pa mo e lea, koe te ha huafa ia. Huafa ia e te lelei o maonga-onga. Ka koe huafa pe taha koe ne tānoa kei kaunanga. Malo mai tau mai whiawhini. Mo whewhe e whamiri. Mo kai e whiawhi. Venga ke mo kai e whiawhi mo toki o mai ki heni. Pamalo ke le tari ko mai Hoku e Fefini pa ko kore peke ku whanga tuai. Ka e tāmo mo ke whakato e ai popaki o e Fefini raki Pulelulu ene mahina koe ko maasi mo tau osi tau tōru situa mi Sanuari situa mi Februari pa mo hono kame inga e mahina koe ia. So close yet so far e mahina ko osi. Pere tau kamata lewa e mahina o maasi pa ku whaka kave inga fo ou ai re tau sio ki ai I he Fefini. Tau sio kai e himi ulua ki ha potu pe te ui ai. Kauka iai pe mo si su e he wani. E mea pango pea ko Saione nuk tau yo kui heni. Ka o ka pau e kai ke heni a si su koe whare pe nia. Koe whakataha anga pe nia. Kai apia si su he wani. I he ngawe anga he wani. I ha feito upe. Ka iai a si su ko apia pe ko he wani. Koe whakaukawa ko whe omi. Ngā koe wika hau foko tau homecoming Sabbath. Pana kai ke hoko noa beia, ke whakakawe ngani, ke ai pe ha taha pa, koe ke whe mau ia ke toki homecoming Sabbath pe toki tari ha taha pe ne humai heni, ko api eni kia te ia. He sāpate katoa pe, he hoa lotu katoa pe, he kamata sāpate katoa pe. Ko ne hu pe ha taha ia I ngarutuku I palataisi, this is home for me. This is heaven. Why? He kuheni a sisu, udu say amen. Ko hoku sia sia ko ngarutuku I palataisi. Tōku whakawe ngā kia, koe whakaukau ia o e mahina koe, ni mahi te tau lelea he mahinani mo e mahina katu u, he whakaukau mo e kawe ngā tatau pe. Ke tau hanga ngahi ai apini, o kui kai ko a whare pe, ka koe api eni. Ko he mani enu, hange pe o kui hene a sisu, ha taha pe tene haawai, I he Lotu Pulelulu, ka mat sāpate pe sāpate. Ne ai ha talavona ni hanga o talahange kono kau ngā mea. I just built a smart house. Toki langa au ha whare poto, wai whoke smartphone, smart ha. Ko enia, nā ku toki langa ha smart house. O ku ulo pe mama ia te ia pe. Ko e ngahi matapā, ku loka pe ia te ia pe. Ko e IC, une talamai pia ka te au, ku osi e ku hoa kau. Pea ku hai e ku telefoni, o ku kontrolo pe, mea ko toa pe, pa me he ku telefoni. It's a smart house. Talanga he talavoko ni ono kau mea. What makes it a smart house? Ko e hai mea kune ai e whare ko ia, ke heo koe ko e whare poto. Pe koe whare matao. Longo eni. Ai talamau ko ni pe ne talanga le mai. Koe ngahi mea ai. Lea mai pe aisi, pe ulo pe ia te ia pe koe. Pe talanga le mai, mani, whakawhata maho whare. Ka koe pōre eni, koe whehu eni. But does it forgive you when you mess up? O ku lava na he whare o whakamore more, I koe he taimi koe ke tō no wai. Does it pray with you when you are stressed?
O ku lava e whare o lotu ai smart house o lotu pe mo koe. O ku lava e whare smart whare o haki koe he taimi koe o ku ke loto fo i ai. O ku lava he smart house. Kata pe toko taha koe ni no. Ka uiai pe wifi ai. Talang he tala mo koe ni. You don't need a smart house. You need a loving home. Would you say amen? O ke whemau ka hawhare aku poto. You don't need a smartphone. Pero hape hawhainga mea smart. You need a loving home. Pero whakau ka hoe aku whe omi koe ni. I he mahina koe ni. You can live in a smart house. Te ke lama peo nofo ia whare aku poto. And still not have a strong home. Ka kei ke mau koe ka whare aku malohi. And that's why there is no place like home. Would you say amen? Pea koe kaweinga ne mahina ko maasi. O kui kai ke te ha whei tō uia e tatau mo whee. Mo api. When Christ is in it. Would you say amen? And this is pea koe whakaamu e ni o mahina, kaweinga mahina koe. Maha te taulele mahina ua koe ni. No place like home. Ko api o kuke iai, ko hevania. Ko ngalutuku I parataisi, ko hevania. There is no place like home. Ka ke hao pe koe lotu Pulelulu, ka ke whakawhei maha taha ka matapate, ka ke whakawhei maha taha I he sapate ui ka hau a homecoming Sabbath. E hao ko ia, hei kai pe ka te whokia. Why? There is no place like home when Jesus is there. Would you say amen? Peke whai mau koe smart house. E mau beha api o koe whai koe. Peke ka whai ngai ni koe o e mahina koe ni, e ua koe ni. Maasi pa mo epeleri, no place like home. Pako omile mai whakauka uloaki en. Whakauka uloaki te utala noa ai ki he kamataanga e api pa mo e teolosia koe e api. Se nesi vai ua vesi tahavalu ki hono ua wha. Mo ki lau mai ke mu a, te ulu vesi tahavalu au tahiwa mo tolu, tau whetongtongi ai be. Pena e wholofola e sihoma koe o tua, o kui kailele ke toko taha bea e tangata. Te ungahi kia te ia ha tokoni o ku tau mo ia. Pena e whakahingoa e ata, mai whangamanu lalahi ko toa pe, mai whangamanu puna o e ata, mai whangamanu ko toa pe o e wao. Kana I kai ke ilo ki a atama, hatokoni na e tau mo ia. Pea koe hui, foi hui peta. Waka aia na e to'o e sihoma koe o tua mi he tangata na ne ngauhi me ai a e whewhine peta pea o mia ki he tangata. Tau lau whakataha, ua tolu. Ko ia e tukuange ai e he tangata a ene tamai mo ene whae kai pikitai ki hono unoho pea tena kakano tahape. Whakaukau e whiawhini o pehe. Koe haa opune ai ha api ke hoko ko ha api. What makes a home a home? Koe haa opune ai e api ke hoko ko ha api. Ke tau lotu, lau mari e maoni oni wholofola mai ho tamau eki ki ho siasi, ho saione. Pea whakakoloa ki mau tolu eki pa mo he o wholofola. E ha mau foki pia mei saione, ku whonu e mau ngahi nge esi ipu. Amen. He koe mea ni aku nofo he whakakau e tangata katoa pe. Koe hae mea aku ai ake api ke hoko koe api. Mahalo whakakau ni maha koe paanga, mahalo koe square foot, o lahi, mahalo koe whungawaka, mahalo koe mea aku ngahi aki. Ai koloa mahu inga nai whakamole ke no langa ake api. Ka koe hae mea aku ngahi ake api, o koe api koe whare aku ngahi ake piriki. Moe papa. A home is built with relationships. O ku kehe nia. O ku langa e whare a kia mea ngā aue pa me papa pa me piriki pia me ha. Ka koe api o ku langa a kia wā whetahui aki. O ku where atu e ngahi whare in New Zealand. New Zealand has many houses. But God is asking ka koe whehui koe whiawhini, how many homes? Whare o ku lahi whauwhaua. Ka koe api nai e whiha. Se nesi e ni wahe ua. O ku ne hanga
Tala noa mai, koe uraki apien before sin, the first home before sin, before society, before culture. Kimu aia. Na hanga o toa whakatupu eni, ha feitu a place of belonging. Whakatoa again, laki hanga he o toa aia, o koe mea umaho ingan. Humans were not created just to live, but to belong. Ha mea ke kau ki hai. Pea koe ni koe lamea, pe koe mafasia whakalolo mataha eni. Ka pau ke ngoi o koe ke kau koe ke whahinga whakatahaanga. O koe ke kau koe ke whahinga kulupu. O koe ke kau koe ke a whamiri. O koe ke kau koe ke siasi. Pe koe whonua. Koe ongo whakalolo mai nia. Se nesi wahe uruaki, ka kato e whakatupu ia. Se nesi wahe ua, ka matai e wā whetahu aki. The first thing God calls is no good. Koe uraki mea eni kua uihe o tua o ku ikai sai. Whatonga koe mea koe whakatupu, osipe aho katoa pe, pena e whio kai o tua pena e ha. It was good, it was good, it was good. Pe hao koe ose whakatupu, it was very good. Kai tālunga moe mea taha koe ni. Pe hea o tua, it is not good. He ne whakatupu. It is not good that men should be alone. O kui kai lelei ke he tangata ke ha, ke toko taha pe, tarang ke toko taha koe ndawa aki. Tanga, o kai ke sai ho toko taha. Pa koe koe talamaya e au, koe talamaya ni he ha, he toko taha koe na ni hanga whau e mea koe ia. Koe ka lau ni a aku. O kai lelei, ka kua pehere mai, o kai mokatako koe ka tau malanga mali eni. Koe tau malanga ni teolosia ni koe oe api. E sai pe ia ka pa koe, ka koe ni ka ni hanga o mai, rahi foke ngahi aho ni mali ko toko viha peha. Ka koe tau si hoi na e whai hui pe taha. Na e toa pe whai hui taha, ngahi ake whai fine pe taha. Pea o mai he o tua ai whai fine, na e ose whangamonu manu, pe na e kai ke mawai ha taha taha uia, ke omi ki ai. Pea ne o mai e whai fine, ko ia, ko mata ke ko ia, ko hingaha na e toa pepa me he tangata, ai whai hui e taha. Ai ko hanga ni o tua o ngahi, ai uraki api, ai uraki api. A whio he o tua, ose whakatupu ko toa, o kui kai lelei, ko iai kau talavo me whine mui, o kui kai saie nofo pehe, nofo toko taha ia. At creation, God established a home before there was ever a house for the first parents. Tau tolu foki, ki mua ke mari, o lehema ke ai haha, ai hawhare, ke au ke mohuma. No, koe uraki api na uraki hanga o toa whau e uraki api o whakotu e uraki api, teke whau e haha. Hawhare. Eke ne whau e hawhare ke nofo e uraki o mātua, na ne uraki whau e uraki api. A home. Pene hanga ange, whakaukau e tolu ko whetala noa kia he whiawhini. Home is built on God design relationship. Ko api o ku langa ia i he whau, he wā whetahui aki nai whakotu upehe o tua. Whakotu upehe o tua me he kamatanga. Te ungauhi kia te ia hatokoni o tau mo ia. Ko e lea na ungauhi bea me ia ie. Helper, strength, support. Tau pe pe mo ia equal, tau pe mo ia. Na kai ke ngahi mahe ulu, pe ngahi mahe vae, ngahi pe ke na tau pe. Aia koe uraki elemeniti ni koe, home is not structure. O kui kai koe whakotu upe koe whaunga, it is relationship designed by God. Ka koe wā, whetauhi aki, whetu utaki, na e whau e he otua. Koe mea na ne uraki fua whau. Pea ka pau koe ia koe whakatupu o ne a whio piane pehe mai, o kui kai lelei ke nofu toko taha, o wha mai o kui kai ke ha. O kui ke lelei ia. Na e mau kotoa e atama ai fu ungoue koe ni. Pea koe ha hono masani e fu ungoue. Mau mo e taumua, mau pia mo e hao. But Adam did not yet have a home. Kana e teke ki ai ha api a ki a atama. Why? Ui ngai, koe api, home begins where relationship begins. Koe ki hawa ia. Ka ko api o ku kamata ia i he wā whetahui aki. God himself said, it is not good to be alone. O kui kai lelei ke nofo toko taha. Koe kau nofo toko taha, kamata ke mole atu manatu. Musio ki ai? Kamata ke mahamahak. Pea mea pango iha ku mau atu pe ni ihi koe nofo toko taha, mole nau mo ui. Ne osi koe kamata anga ino mamani, pea koe otua e whakatupu ne awhio e lelei taha ki e whainga e tangata. E kei taha ilo, taha ia ilo lahi, taha pe ki au, mo koe, ka koe otua koe nane hanga. I will make him a helper, singular pe, pe ko haku nau toi tala noa, o koe koe tau malanga tau tōreni.
ke tari pehe koe lahi koe ngahi mali toko lahi kai. Ka ko si o mai pehe ve si I will make him a helper singular tabe. Pane afio tua toko o toko fa tani ngahi pe ki ai. Pehe pen koe akaunanga na e katonga he o tua raki mali. Aia koe kamata anga koe ni mea koe ni koe api ako koe ni koe api pe koe mali ko hono tupu anga be ba me whakatupu koe universi. Ko ia na ne raki katonga i. Ngahi whakatupu e tangata ahono fitu koe raki sapate ia. Koe raki sapate ia o iwi mo atama pa me o tua. Ka kune hanga whakaha ima e mea koe ni, mea mahu inga ni. Ai lewa koe whahinga e tangata na e whakatupu ki tau tolu ia ke he Faifekau kau aki. Ke kau. Aia koe kau is a created need. Koe whie mau ia na e whakatupu ia e he o tua. Ai lewa koe family, koe taumu a whaka o tua ia. A home is not defined by walls. O wikai ke whakamatalai a bia a ke lahe fuu a pe koe ha. A home is defined by connection. Ka koe whehoko taki, he ke uia ko ha up. Ka pau ke sinofu toko taha be ai. God did not create Eve as an assistant. Pe koe tokoni pe koe ha. Hoa tatau pe pea mo ia. Aia oku whemau lewa koe api, home is built on mutual belonging. Whengawe aki, whekau aki. Oku i kai pule, i kai whakamamahe, i kai tau ataina, i kai ka koe whewhalala aki. But interdependence. Koe mea ulua ki ia, nei peheo tua, oku i kai lelei ke toko taha tangata, te ungapi kia te ia. Hawa whikau aki. Oku tāu koe pea mo ia. Nei ki ni ngahi ako hatokoni. Pehe pena kaunanga, our happiness depends upon mutual love. Oku mga tuunga e tau whiewhia i he whiofa aki. Sympathy and true courtesy toward one another. I he whiofa aki, whie kaunga o ngai, mo e whiwhaka apa aki mooni. Koe mea ni koe mga tuunga ne tau whiewhia. I he whiofa aki, whie kaunga o ngai. Aia lewa, koe whareni, o kuni hanga whakamalumalu ai ki tau tō. Ai kakai. But a home connects heart. Ka ko api, ko ia kuni hanga whakawhehoko taki e ngahi ha. E ngahi loto. Ne hanga o toa whakatupu e family, pina ne wha e family, ko uhinga koe whahinga e tangata, o ku tau whie mau e kau. Koe mea whakaloloma koe ke kau koe ki ha mea. Kai ke kau ka kikulupu, kai ke kau ka sias, kai ke kau ka family. Kai ke kau ka poke hapea whainga whaunga, whalukunga kakai. Koe toki mea whakaloloma ia. Mana toi ku hanga he whikau kau aki o ne hanga pea whakahau ata mai tuunga o tua. O ku kamata api home begins where someone is known and loved. O ku kamata api iha wheituu o ku ilo i ai koe pea ofa i ai koe. Ka pau ke ofa i koe api, mo ilo i koe api, pea koe ke ilo i ko whehatu e wheituu hi maamani. He ko api a gui ko api. Family ngalutuku i palataisi. Ko tau abini pe ko tau siasin e mahulu atu ia i he wharebe. More than a building where people sit, it must become a home where hearts connect, where every person belongs, and where everyone is known and loved in Christ. Ko api eni, this is home. Mahulu atu ia i he wharebe ko taha o whae tau lotu. Ka koe toko taha kotoa pe, o guiai ene whelalawe, o guiai ene connecting ba me taha kotoa pe. O ku ke ngoi ko hau ni, o ku ke kau, o ku ilo i koe. Peke ke ngatai, o ku ofa i koe. Utu say amen. Kai lama lema ke hoko, no place, like ngalutuku i parataisi. Koe whehui. The question is not whether we have a church building. The question is whether people who enter this building feel they have found a home. Would you say amen? We kai hangla ulama koe kai e lama pe ke oe ha whare tau lotu pe ha te niti pe koe hape. But if Christ is there, that is home for me. Pia mau taimi pe ha masani o e whare ia. Ka mau koe ke ngoi koe ke lata heni. O kai ke iro i koe ke ofa i koe. Ta koe toki ongo whakalolo mai aku mau e hataha. Whakaukau honoa, home is formed by covenant commitment. Koe api, matui o tala noini ki he api, not family. Koe api o ku whau akia tuku pā fuakawa. Therefore a man shall live, ko iai
e li ake ai e he tangata, pia ne hao kau whakataha pa mohono waifi pe tene kakano taha pe. Live, cleave, and become one. Koe toki taimien o ku whaia e live, family. Kau talavou. O e live noa ia. Koe toki taimien o ku ha. Koe toki taimien o ku whaia e live and join in one flesh. Live, cleave, become one. Aia koe lea koe ni koe lea ni e fuakawa. Aia o koe abi. Koe koe pipiki noa ia pe. Home is not casual attachment. O koe koe pipiki pe pake pipiki. Koe al pe koe pake al. Home is committed union. Koe tuku pā ia ke kau whakataha. Kai ke te hanga hataha ia o veteki. Koe toki taimien. O koe koe pipiki ahon al koe au. Koe taimi koe toa pe ku whae maari. Osi pe maari. Ma foki pe mai hoa. Masi. O ko whakafofa ia ke taimi koe lau ai koe e ngai whakapapau. E lava ke toi ai hataki whakakawa pe he. But he nai haa pe. I kai he na ke osi ilo pe nai haa. Osi pe ai maari mani. Sa ia ka pate ke toi ai hofo i whakakawa koe nā te. Ui ngā koe tuku pā. Indian koe tuku pā li oa. O kui kai koe hapi piki pe hataimi pia tukuange e hataimi. He koe lea koe ni koe lea whakakawa. Koe toki taimeni te ke tukuange ai pa te ke alo kau whakataha pia moho. Pa mo wai. E toki tukuange ai he tangata e ne tamai pia mo ne whae. Ai lewa koe whakakawane uni hanga o mai. Be joined o ngā he lea koe ni. Uhi ngai whakapipiki pia hai. Whakapipiki tupau. Kai oa pe koe toki vete he ha. Vete he mat. Pai koe pipiki whakataimi pe. O si pe koe apa te. Ai aku hanga he o tua haino ni hanga whakaha i mai hen. Home is sustained by commitment. O ku tauhi mau pe ku whakatolonga ai apia e he tuku pā. O ku kai koe whainga maari e pe ki tuku pā. Ai whainga maari e o si pe koe a. Mo ni lau kai punake o mokosia a ofai he ha. He whoni se hafi. Ui ngā koe o ngō kuliliu, whaita o kuliliu pia moia, ko ngai tuunga ia e mo ui o kuliliu pia moia. Ka koe fuakawa koe a pe o kei ha, kei pine pe, kei tuuma o pe. Matu koe taim koe na ke rea i koe te ke tau he moile le me mamaki pia ha. Tau pe ke toki vete he mate. Tuai pe mate, tuai pe te kai ke mate e ako ha. Ka koe fuakawa koe a pe une kei tau hi koe a api. Whatonga ni family, koe whanau, unau tupulaki, i he feitu koe o ku malua ia ofa. Where love is secure. Children thrive where love is secure. Families flourish where loyalty is firm. Pe o ku maui, ai family, he taimi koe a koe mate aki, o ku kaipeke te hamete te ngawe. It's firm. Ai anema koe anga ne palani koe o toa ke he api. Ke malu safe, stable, tu mau, pe enduring. Ka te kina pe, tu loa. Wai, uhi ngā peha koe fuakawa, une hanga whakatupunga mea koe ni koe malu. O whakatupu e fuakawa, ai malu. Pehe peni koe nea kaunanga. The family tie is the closest, the most tender and sacred of any on earth. Wow. Koe hai whakafamily, koe ofi taha, pele ngai si taha, mo topu tapu taha ia toi whahinga hai i he mamani. Utu say amen. Koe ni, koe hai whakafamily. Esa family, esa church. Koe ofi taha, topu tapu, ia toi whahinga hai i he mamani. Family, ngarutuku i Paradise. Our home will not stand because we sing well on Sabbath. They will stand because we stay committed from Sunday to Friday. O kui kai ka uhinga te tau toki tu uloa pe ho tau api o tau toria mo tau family o siasi. Uhinga pe ko tau hako e sapate. Ka e tu uloa ia he ha, i he tohenga aho kotoa pe. O kui kai ko e whaka aho. If covenant creates security, then the greatest gift you can give your children is not money, not education, but marriage and a faith that refuses to walk away. Ka pau hanga he fuakawa, o ne hanga o whakatupunga pa ne whaulewa malu. Ta koe matu aki mea ofa, maalunga tāke nge hanga fuaki ki ho o whanau, o kui kai koe paanga, o sai beia, o peha o koe paanga, anga ne paanga. O kui kai koe a ko, ka koa whamiri moha mari, moha tui, o kui kai apito te ke whakawhisi.
ai ha taimi ko ke whakawhisi ai, pia ke tuang e koe ai tui koe. Utu se eme. Ko mea ofa ma alunga tahai. Tuku mua ke taho ko asiasi. Let us be a church where living the family of faith is not normal. Kei whanonga ha amen. Ke tau hoko ko asiasi koe tuanga e tui koe ni, o koe ko ha mea normal ya quitting is not casual. O koe ko ha mea noa peho ori aki a uia. And loyalty is not seasonal. Ko o tuku pā mo o li oa o kui kai ke aia whakawhaahi tau. Because heaven is built on covenant and so must our homes be. Ui ngā ko he mani o ku whauia pe langa ake e fuakawa pe aku pehe tofu pe pa mo tau ngahi ape. Before we ask God to bless our church, let us ask Him to stabilize our home. I mua ke tau koreanga ke o tua ke ne hanga tāpua ki ho tau siasi. Tuku mua ke ne hanga raki whakalele, raki whakatu umau ho tau ngahi api. Whakaukau whakaosi. Home reflects God's own unity. Mana tui ho hanga he api o ne hanga whakaho atamai. They shall become one flesh. Tēnā hokope, tēnā hokope o whiha, taha pe, ka mahulu atui ai. Ui ngā koe, o tua koe tamai aloba me lau maarie. Koe whe ofa akien, koe wha u tahain. Aia rewa koe api, ko ha family, ko ha sias home. O ku tau hanga rewa o reflect atuai, ai wha u taha koe ni. Tau wahe wahe. Aia rewa ko hinga wahe wahe mea ko toa pe. Aia rewa ko wha u taha i he ofa, wha u taha i he tau mua, wha u taha i he tui. When unity exists, a house becomes home. Ko taimi koe aku wha u taha ai. E hoko rewa e whare, e hoko rewa e koe api. Would you say amen? Aia ko taimi te tau wha u tahai e hoko lewa ki tato koe api. He taimi ku uonga tahai o ku hoko lewa e whare koe api. Family ngalutuku i parataisi. Koe wha u taha. Unity is what dents this church from a building we enter into a home where we belong. Koe wha u taha pe taha tene hanga li liu ai whare koe ni o ku tau hao ki ai koe sias. Koe whare koe ni he tau huma ki ai koe api. Ke tau hoko ai o kau ki ai. Koe toki mea whalolo mai te ngoi koe ke te kau ki taia. Ka koe wha u tahape. Koe mālohi koe e api. The strength of a home is measured by relational oneness. O ku whau, o ku fua tau tau e mālohi o ha api aki ai uowonga taha. Kono whakanau nou pe o nai. O ku fua tau tau e mālohi o ha sias aki e na uowonga taha. Mālohi o ha family aki e na uowonga taha. Mea whaka ofa ko te sio ke haki i family. Mea penia koe henare se erika o sio ke na uo ki tahi o tau mata. Alu katoa. Ki i family. Kau whakataha. Hewa whakataha. O ku fua tau tau e mālohi o ha api aki e uowonga taha. Not perfection. Kai koe hao hawa. Not wealth. O i kai koe tuu maari e. O kai koe lahi. Not size. Ka ku fua tau tau aki e whau taha. Ko taimi o ku mau homes fracture when unity breaks. Ko taimi o ku mau ai e whau taha. O ku mau e api. Homes flourish when unity grows. Ka ko taimi o ku tupulaki ai e whau taha. Iha api. Pe o ku tupure kina. O ku maui ai ki i familia ko ia. Peni e kauna ngā whilawe i pia me whakau koe ni. The sweetest type of heaven is a home where the Spirit of the Lord presides. Would you say amen? Koe whahinga meri e taha o he wani koha api o ku awhia po ka api o ku pure ia i he lau mario e ki. Would you say amen? This is my church. This is my family. Aini o ku pure ia ni koe tala noa koe ni ki ha api. Ka pau e pure i api e pure i pea no siasi. The sweetest type of heaven. Tala noa koe kia koe, e tau hima, e tau himi ulaki. Ha potu pe te i ai, mo sisu e hoko ia koe ha. Hewani. The sweetest type of heaven is a home where the Spirit of the Lord presides. Oku awhio ai. Pe ua ia sisu ba mono lau maari. This is family. Ko hoku apien, this is my church. Ko ku sia sia. Ko ngalu tuku i parataisien. And therefore, there is no place like home. Family, unity then structure into sensory. O hanga e wha o tahao, li liu e wha o ngāpa me whakatutu, ke hoko ia ko ha poto tapu po ka hawhare tapu.
Whautaha beta. Where hearts are one, God is present. Ko taimi koe whetu, ko taimi koe utaha e ngahi loto, o kuia e o tua ai. He kune hanga e whautaha o whakaho atamaia. The closest place to heaven on earth is a united home. Who to say amen? Koe whetu wofitaha ki heaven I mamani, ko siasi, ko ha family o kuha, whautaha. This is my family. Ko ku siasi e, ya ko ku family e, ya ko e ofitaha ia, I heaven. Family ngal tōku I penos. O ku lahi pe ngahi whare ia. Ka ku whemau he otua ia ngahi api. Whemau he otua ngahi api. Homes where Christ is honored, api o ku whaapapa ia. Love is practiced, ko ofa ia o ku ia. Unity is protected. Koe whautaha ia koe taumu ai. Ke puke ai whautaha. Ko ho tua sila, your address does not define your home. O kui kai ko tua sila ako kuni hanga whakamatalai ho api. Your relationship to na ko ho wā whetauhi aki. Tumau whakaosi e whiawhini. Tari ai whehui koe ni o tau pōpako e whiawhini. So what makes a home a home? Koe hale mai mea kune ai e api ke hoko koe api. O kui kai koe mea ku langa aki. O kui kai koe kolo api koe nau e whare koe ia. O kui kai koe wheitu u. Ka ko ha wā whetauhi aki ko hanga he o tua o whotu utu ui. Ko ha tuku pā kune hanga tauhi maua ki e whuakawa. Pea moe wha utaha kune hanga whakaho ata he mani. Why? Because there truly is no place like home when God lives there. E kui kai peke te ha wheitu uia, e toi laka ange I ha wheitu u. I ha api o kuai ai o tua. Ko ia I he whiawhini I family. Ko e pole pe ko e wheho I o e whiawhini. Is your house just a building? Or is it truly a home? Ko ho api ko e whare benai, pe ko ha api. Ngai whakatata ko sisu, o ko aipi o whapipiki holai, or is he at the center of your home? Ko e wha utaha, ko e mea pēa whaka apepe, ko e hanga pē ulau, ko e mau pē, ko e behepe, pē ko e wha utaha, ko ia ko taumu aia ke malu, ai wha utaha ko ia. Whabini ngalutuku. God is not designed this church to survive on routine. Peki hanga he o tuaia o fotu utu umai e no siasi pene palani no siasi ke tau mo ui pehe anga mahini, polo kalama. He designed it to thrive on covenant. And hanga fotu umai no siasi ke maui uia pe tupulekina ia e he fuakawa. So if something is broken in our relation, in our fellowship, let God rebuild it. Yang ni hamia ko mau. Nei havana e motu. Tu mo ke o tua ke ni hanga to e langa ke. Ke ta hanga fa o mo ngahi ai apini ke hoko ni ko api. Ke hoko ni ko ki he vani be I mamani. If something is drifting, wai hanga hi lau mari e ko nau he, po hamia be ko mole, let Christ resend ai. Tu ke ni hanga to e whakafoki mai ki loto. If something is divided, let the Spirit restore. Wai hamia ko ne hoko. Ko whenga e te wolo kene hanga wai tu ua. Tu kene hanga te whakafoku mai. Pe pehere wai tau rea. No place like home. Kai ke te ha whetu uia e tatau. Ia mo ngalu tuku I paradise. This is my home. Amen. Mabahe o mida tolwhi a koe family. Tua. Sai ko tau prayer band ni he hoko ni. O foto mai ka ngai ka venga ko ni. Ama koe na lava ke Faifekau. Sapate e wika hau. Ta whamasi ko e homecoming Sabbath here. Ai au mahino ta mai e tau whawhe. Pea ko e mai peki api. Ai au mahino pe te tau tai rei nā tō whau api. Pea hai pe te whawhe. Ua ko e wi whasiko o masi. O whai e wero te kau talavou. Ai au patua e kau malanga. Kon ngawe, pe mo tato siasi. Whalere he kau talavou, ka koe wike Lotu pe siasi. Pea whasi pe, mana tui ange kau take ngai pon ngawe, me ngawe siasi whakatoa. Pe pe tatau tokoua, pe tol pa tau toki. Pos, no. Okay.
Sai ko himi ufiri ke whaasa ke popo ki mahui ngā e Faifekau ni. Walau maari ko e tolonge au wani mahimi. Kadaka maui e pamau me golunga toa maki ta mea lea. Io eiki, o kei te i hataha ia e toia ofa o lahianga he ofa e awhiona. Pea ko ke hanga ui ki mautolu eiki, family ngaro tuku I palataisi, ke mauhanga o whakaho ata atu e ofa e awhiona. Pea koe maulotu ia eiki, whai tāpu ki nama ho siesi, mo ngahi palani ko toa pe, mo e fōtu utu ko toa pe ho siesi eiki. Ke mau whaua e api ko ngalo tuku I palataisi, ke hoko pia koe ki I he wani be I mamani. Koe feitu u ofitaha ia ki he mani. Oku ilo iai, oku ofa iai, oku whakatonga iai, ha taha be tene awhi mai heni eiki. Oku neongo I oku ne kau, oku neongo I oku ilo ia, oku neongo I oku ofa ia. Tuku hamau tāpua ki eiki ka hamau mātuku me. Ka hamau mālolo he uri e po eiki ki tau tatoka pepe amo koe. O kore ko toa ni he keresi ai eki ofa tua feo me lau maari e maani oni. Na fuma aha mo alo wha I whamini o ngalo tuku I palataisi. Teu te watu ki ho o ha ere angaua mai. O ua na hiri, kai whaipeo tai ngata. Amen.